gonna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God till Jesus comes. Hallelujah. I'm gonna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God till Jesus comes. I'm gonna stand. I'm gonna stand on the word of God. Amen. I'm gonna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God till Jesus comes. Hallelujah. I'm gonna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God till Jesus comes. I will not lay my armor down. I will not lay my armor down. I will not lay my armor down. I will not lay my armor down till Jesus comes. Hallelujah. I will not lay my armor down. I will not lay my armor down. I will not lay my armor down till Jesus comes. Minsan pa, I'm gonna stand on the word. I'm gonna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God till Jesus comes. Hallelujah. I wanna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God till Jesus comes. Maminsan pa. I'm gonna stand on the word of God. Amen. I'm gonna stand on the word of God. Hallelujah. I'm gonna stand on the word of God till Jesus comes. Hallelujah. I'm gonna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God till Jesus comes. I will not lay my armor down. I will not lay my armor down. I will not lay my armor down. I will not lay my armor down till Jesus comes. Hallelujah. I will not lay my armor down. I will not lay my armor down. I will not lay my armor down till Jesus comes. For the last time, I'm gonna stand. I'm gonna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God till Jesus comes. Hallelujah. I'm gonna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God. I'm gonna stand on the word of God till Jesus comes. Till Jesus comes. Till Jesus comes. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Father. Agistan kami ti saom. Because ti saom, jay tayan ti tunay nga foundation ngahan nga magungun. Salamat, Father God. Makita mi pay na ito'y nga revelation. Kaya tagistan kami ti saom. Thank you for the anointing of your Spirit nga mangidalan ka kami. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Balin nyo tagtugaw. So, mapantay yung adagos. Tira ito'y panagistan. Ito'y Word of God. The message sa tata, stand on the Word. Or, kailangan tayo na may pundasyon in the Word of God. Amen? Hallelujah. So, nakitaan tayo na di armor. Adalan tayo di armor. Na di armor, ayan na di ay. Ephesians chapter 6.
Nirigi tayo di verse 10, gana iti verse 17, makita tayo dyan, dyan armor. Pakibasa tayo. Okay, so makita yun Put on the whole armor of God. Tuloy. So makita yun, tikalablaban tayo. Spiritual forces. Iti devil. Yan, daday iti kalaban. Tuloy. So magita yun dyan. So nga, naiulit mo na, put on the whole armor of God. Tuloy. Kitaan nyo kadi, amin nga, amin data armor, tinagapwa na amin data word of God. Panasin nyo istadiin. No, minsan, tikas-kasta tayo, di ba dividean tayo nga di ay? Ti kuna tayo na duma-duma na dyan nga armor. Pero, ti ayan na di ay word. Ti nang isupply amin. Anya na di ay umunon na? Sige. Na di ay? Belt of truth. Anya iti truth. The word. Amen. Truth. The word. Okay. Word of truth. Gospel of truth. Nandiyan Galatians chapter 2, verse 14. When I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel. Truth of the gospel. Nandiyan, ti armor. Amen? Nyapay. Sublian tayo di Ephesians. Sigadi, sagaysan tayo. Breastplate of righteousness. Ayan naman ang ti righteousness. It's a word. Ako na jay nang receive iti grace can the gift of righteousness so that makipag-grain. So ti righteousness ket adakin ni Jesus nga word. Okay. So makita yo amin, the word of God, tinagapuan, the armor. Tuloy. And with your feet, fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Ano manan ngay? Si sapatos. Nadjadjamanan di Roma. Nagmayat kitlin. Itisaka. Ang sapatos. Saksaka, nagyamangi. Preach the good news. Sungal pa nakasapatos mo, good news. Amen. So good news lahat na. Tuloy. In addition to all this, take up the shield of faith. Shield of faith. Yaman ng faith. Word of faith. Romans 10:8. So kita nyo amin ni Jai, gospel amin. Nyapay. Tuloy. The Ephesians. Which you can distinguish from the evil one. Sige, tuloy. Si armor tikit kitan tayo. Take the helmet of salvation and
and the sword of the Spirit. Helmet of salvation. Ayan natin salvation. Gospel. Gospel of your salvation. And then, word of the Spirit, the gospel. Sword. Amen? So, nadala amin na ita, whole armor, naggapo amin jay gospel. No, minsan, tayo aramidin nga complicated the word of God. Bis nga, very simple piman din kasta ni Apo Diyos. So, kailan makita yun ay, nga jay gospel amin ti ayan na. Ano iti kakabsat? Kayat na ti revelation, kayat na pumigsa, kayat na nga rumangay, ngam, tingarod, ayan na amin ditoy, ijay gospel. Kahit mo pumigsa ti panagkararag mo, ijay gospel. Kahit mo pumigsa ti pamatim, ijay gospel. Kahit mo nga tumadom jay sword mo, ijay gospel. Kahit mo pumigsa, iti power ya biyag mo, ijay gospel. So ano kaya today ay, dahil ti pangibabadan nyo, ti sarili nyo. Ibabad nyo. I-marinate nyo, ti sarili nyo, ijay gospel. Amen. Kaan kayo nga kaan. Kailangan nyo ti time. Nga ag-meditate. Nga ag-pray. Nga maawatan nyo ti gospel. Han nga automatic rin nga, ano nga men, even lagi ti requests, kada kami, ano nag-request? Kahit mi nga pumigsa ti pamati mi pastor, please pray for us. Yes. O Lord, pumigsa ti pamati na ditoy. Ngam bisinam ti saom tapnuhan nga makaturog, nuhan nga meditate. That's our prayer. Kasi no, hanggang bin-meditate kat pinmigsa ti pamatim, na out of line kay jay, principle, ti pumigsa ti pamati na. Because ti pumigsa ti pamati na, faith cometh by hearing, and hearing by the word. Amen. Adamat ti ko, kaya't ko magkaroon ti revelation. Okay. Father God, dawatan mi, nga da ito nga tao, kat ikan na iti saom, ti importansya. Pwede kararag mi. So nga, ang mo no, nag-workan. Nga nakita mo nga importante ti Word of God. Nga no, hamo nga ikan ti importansya kat nagkaroon ka ti revelation, sabali manan. Baka sabali nang i-reveal. Tati talaga nga makareceive ti revelation, di makitong-tungtong kini Apo Diyos. Awa tayo. So nga, dagijay ti develop yo. So nga, gistan kayo ijay, sursuro ti gospel. So na, mapantayo ijay, the gospel nga minga na ito eh, so tayan ti righteousness. Okay, prove ko ka na kayo. Righteousness. Ijay Romans 1, verse 16 and 17. So ano kaya ito magkaroon tayo revelation? Ibabad yun dyan sarili yun kini Lord. Kanyo ti time, budget yun ti time. Hanga kanayong kayo dyan trabaho yun. I-give up yun dyan daduma, at time yun dyan trabaho yun. Tapno makameditate kayo. Yes. Kailangan nga da i-sacrifice yun.
Hanga dyan sacrifice nga idaton nga kwarta wano animal. Kailangan na dahil sacrifice mo, timay sa sacrifice, daday igibwim. Tapno maalam day may isa. Kaski ni Paul. Ngayon gibwe na dyan laing na, tapno maalam na dyan laing ni Jesus. So he sacrificed his own natural wisdom. Amen? Kailangan na dahil sacrifice mo, Mat. Nung managbubuya ka di TV, sacrifice mo na eh. Sacrifice mo na pa nagbubuya di TV, tama, ka-meditate ka. Hallelujah. Oh, tinalain ka nga makisistorya, hindi ka aruba, sacrifice mo na eh. Tapno makistorya ka kini Lord. That is sacrifice. So nga dahil fasting, sacrifice mo de makan, tamangan ka ti Word of God. Hanga de pilitom ni Apo Diyos, nga kunan tinaduma, awan ti fasting tata, abay pilitom ni Apo Diyos, tiyan mo na kami ti fasting, hanak ka mangman, tapno makitam, Apo Diyos, nga marigirigatanak, kat uray, tak kayat ko, nga sung batam, ti kararak ko, kasi ti fasting ka nakuha na. Hanga kasi ti fasting in sacrifice mo, taday makan, tapno makitungtong ka kini Apo Diyos. Sabali ti understanding that fasting. So ano tayo, applicable ti fasting. Ta nagpa-fast na kiti apostle after the cross. Dipindi kami ti kwa eh. Dipindi ti revelation. Kada kita, gasam na yung revelation na kayam, pupurson na kanunay Apo Diyos. Di urayan niya, uray, haan nga fasting, basta purson, mali. Amen. Mawawatan niyo ma. Ngapti fasting, hanga mang force. Kaya po Diyos, you are sacrificing your food. Jay lechon. To discipline your body. For you to have time to talk to God. So nga pati kapi, mabalin. Sacrifice mo dyan kiwar ti barako. Sa balit oh my Lord. Okay na. Sige. Righteousness. Sige, basa. Romans 1, 16 and 17. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. 17. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. So makita tayo. Ayan na di pa kairebilan ti righteousness. Ijay gospel, verse 17. For therein, ijay gospel, the righteousness, or righteousness, kat mai-reveal. Amen. Iso nga ko na nga, panaka-braceplate mo, the righteousness, alam mi the gospel, the righteousness. Oh, anya the gospel ni Jesus, 2 Corinthians 5:21. Mo tayo dayay. Tadjay, haan na nga mo ti basol, nagbalin nga basol, tapno na tayo, may bilang tayo nga righteous. In Christ. Sige, basa. God made him who
had no sin to sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Oh, we might become the righteousness of God. NLT. For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we would be made right with God through Christ. Through Christ. Nagbalin tayo nga righteous. Amen. Oh. And then, in Romans 5, verse 17, nga kanan ito ibasbasa, the righteousness in the gospel gift. Nasa righteousness. Nadyan ko na nga righteousness by faith. Ang righteousness under the law. Righteousness by faith. Ti panang palintag ti Diyos, ket by faith in Christ ni Jesus the righteousness tayo. Sino ti mangi-reveal ni Jai? Gospel. So agistan kay Jai, word. I'm gonna stand on the word. The gospel. Agistan kay Jai. I am righteous in Christ. He is my righteousness. According to the gospel, I became righteous through Christ. The righteousness that I have is the gift of God. Amen? So, agistan kayo dyan because iti righteousness nga rod, dadya iti nairigalo ka na tayo, akasukat jay sin. Idi nagbasol tayo, idi kini Adan, nagbasol aming nga tao, inabak na tayo. Ti basol ni Satanas, ti sakit, ti lunod, kinadumapay. So nga di mga baklang ijay righteousness. So di nagbalin tayo mat nga righteous, awan ti right, ti sin, or penalty of sin, nga mang penalty ti righteous men and women of God. Iso nga, armor, the jay breastplate of righteousness. Hallelujah. Tinaduma kayo may bagbat na righteousness, ang nervyos na. Turadam kunak nga rod. Turadam nga i-accept jay truth, nga mang set free. Sakbay nga ma-set free ka, i-receive mo pa jay truth. Amuam pa jay truth, saka ma-set free. It is impossible for you to be set free nga di mo in-accept the truth because the truth shall set you free. So, kanyak tina mo, tagit kita nagidi adu nga kurang ko, adu nga mystic ko, adu nga hanpay nga nag-change, ijay biyag ko, madik nga acceptan nga I am righteous. Sige, adalak lata nga adal. Ingana nga, the Holy Spirit, i-reveal na lata nga i-reveal. Pabayan jay gospel. Ating kasak nga nagbalin nga righteous, not because, han nga gapo, iti under the law, wano inaramid kon amin. Nagbalinak nga righteous, ijay na-receive ko. Jay na-receive ko, ti kinalintag ko. Hanga jay inaramid ko. E di nakita ko niya tinurod ko. Jesus, you are my righteousness. E di irugi ko nga i-receive niya, irugi akmatanan nga warwaran. Kadagijay negative things. Nga nabat-bati pa So kasi di ka sana yay. So kaya't tuba nga talaga, nga mangabak, tilaban. Tati kalablaban tayo, devil. Katiapan na ikabi-kabil kayong kakat. Jay basol. Ti ikabi-kabil na kayong kakat. Dadjay mistake mo. So kahit mo di mangabak,
accept am nga ni Jesus the righteousness mo. Turo dem. Kasi pa na nagtakaw ka tikin di tata. Agkarara ka, Lord, forgive me, dyan nga kindi. At tinakaw ko, I am righteous. You are my righteousness. I-reveal mo na ito yung righteousness ko. Nga sika, ta next time, hangag taktakaw, ti righteous nga tao, ti kindi. Patayo na di appetite mo ngagtakaw. Patayo na di appetite mo agbasol de. Ijay nga matay ti sin. So nga apay nga hanyo mapapatay? Ha? Apay handa ba yung mapapatay? Tahan tayo nga yung kawas jay armor. Nga righteousness. Ta uurayom gamin. Ngayon ganang awan pagkamkamaliam, samoy accept. You are wrong. You are under the law, no kasjay. Never ka nga mapalinteg. Because awan, di maka aramid tilinteg. Romans 10. Okay, pantayo dyan. Romans 10, verse 1 to 4. About righteousness. Pakita ka na kayo. Dagito iti confirm ti Holy Ghost. Nga no biliban yon, i-confirm na. So nga patayunan jay appetite yu ti basol. Ti agsubli-subli nga basol, ijay biyag yu ma-overcome. Hallelujah. Woo! Amen. Amin nga basol na ita. Ano ko na nga, narigdagsan na ito ya. Medyo narigriga tayo ito. Apay, ano ti kaya ito aso, nga kaya jay righteousness ni Kristo. At dapat nga kaya ti righteousness ni Kristo nga sin. Awan. His righteousness is enough. Hallelujah. Kaya mo yun, maka-overcome kayo dyan. Tumal na ti biyagyo. Mumayat ti biyagyo. Salakan da kagam di basol. Amen. Tukat na yun, salakan da ka di basol, salakan da ka di demonyo. Amen. Naglakas lang naglaka. Kaya ti kakastak, iuli-ulit ko, ibababad ko sarili. You are my righteousness, Jesus, and my spirit, soul, and body. My mind is righteous. My bones, my marrow, my muscle. Mula ko na kayo dyan. So na dyan, ikarkararag ko kalagi dyan, agdaw-dawat ti revelation. Ito dati time na, kini Lord. Kamlawan ta time mo kat, na i-reveal kin ka, di inabak na kon. Kasum. Wala, ano na nga ba kanyak ti record na, kasmargan. Dagdi da, Armil, ano to lang abakan na kanyak ti record eh. Nabit na pa lang suserve kinilo, dalugan na personal. Siya kaawan. Da Chester, nagitoy. Nabaknak nagitoy. Taurin na lang 30 years ko pa ikaw, pa lang, gano'n ta. Lugan ti church, magkilipay katada. Amen. Kami sula personal. So, inabakdak piman. Ti record. Nangasawa na pa yung alagos. Sa mga uray sakpat kini. Pero, sula kat, ada pa'y pag-abang na, siyakat awan. Pinapapapanaw lakpay na pag-iyanak. Nagmamarsak tinamin 7 times. Sula kat haan. So, inabakdak. Ano lang nga baka nakadak ti record? Pero di bagbagak nito, hindi parang ibabad si sarili. Iti word. Hallelujah. Sige, basa. Dear brothers and sisters, the longing of my heart and my prayer to God is for the people of Israel to be saved. Kita nyo, di kararag na. Sige.
know what enthusiasm we have for God. Oh, But it is in the sacrifice. nagagat damat. Iso nga haan nga, te kinagagat na lang, mistake. Sa bali di paggagatan ta under the law. Kitaan tayo, si Tuloy. For they don't understand God's way of making people right with Himself. Oh, To accept God's way. They cling to their own way of getting right with God and trying to keep the law. oh, kita nyo. Kaya tayo kasana lumintag to keep the law. That is self-effort. Nga aramido mami nga paglintagan, ta maibilang ka nga righteous na jay ka nakwada. So handa nga nakita, ti panang palintag ti Diyos. The way. Ay kasta ni Lord nga mang palintag ti anak na. Ore natla, ano ti kasta nga church. So nga, di pa mati na pa lang, no one is righteous, no not one. So makigtot na no'y bagam, I am righteous in Christ. Jesus is my righteousness. No kunam nakigtot dan. Di ba no one is righteous? No one is righteous. Agpipigar-gar pa di ima na. Dito man. Romans 3:10. Handa nga ituloy di verse 21 di ay. Nga di pa nang palintag ti Diyos by faith na ngayon. So na ito, di verse 4. Sige, basa. Christ has already accomplished the purpose for which the law was given. As a result, all who believe in Him are made right with God. Oh, as a result, dahil mang biliban ka ni Jesus, may bilang nga righteous. So if you are believer, you are righteous. Sino the righteousness mo? Ni Jesus. Nagbaling ka nga righteous because of your relationship with Him. And then no righteous ka, i-meditate mo na ay, sumarono jay works na jay malamdama. Maunod-o ni jay works. Umun-una jay faith. Even salvation. Umun-una nga, maawat mo ti salvation, and then santo, sumurot jay fruit of salvation. Kasta, the gospel. Umununa jay gospel, kay receive, santo sumaruno, jay action. Kadadal kayo ba nito eh? So, ada kayong umamay dito eh, no apay, ang kayong maka-overcome. Sangit-sangit kayo. Marigan, ti basol idingay naramid mo, sumanen. Ha? Datin may, nagabuti sa baling at church, so timbaga na kanya, nauma akong pastor. Halos madikon nga pastor. Apay ha? Agkas-kasi mo lang ang tibiyag ko, akanayonan. Jay, na-experience ko, hindi sumanan ti may experience ko. Agrikos-rikos langan. Day tati under the law. Day tati nangyari, idina-receive ti Israel, ti law ija Mount Sinai. So nga nilabasan da, pag ma'am nagrikos naman, dito ba't na nilabasan tayo ini? Nagrikos naman, dito manan. Dito under the law eh. So nga under the law nga teaching, so subli na ka, maka-overcome ka ti 1 week. Tuno ko, adamanan! Naka-overcome ka day, pasubnod mo ti 1 week. Ito ko, nagpasubnod ka manan. Agasum na ito, ha? Then nilabasam ilikat adamanan, nagrikos kagayam. Kaya aramidan ti law, bumanog. Bilibang kami nga, you are righteous. Woo! Nga ni Jesus, si righteousness mo, agderitso ka. Ijay promised land. Amen. Ang agsubli-subli jay sugal. Sugador ka, hindi mayati biyagmon. Mayati relationship yung kini asawam sa sardang mo. Indulin mo jay braha.
Han mo gabi nga pinuran, indulin mo. Idi nagriri kayo manan, makalala manan. Madamdama inaala na gaya mon. Idi nagrikos manan. So mauman. Ngamno ti alaam gamin, Jesus is my righteousness. Hanan nga agsubli dyan. Agdiritso dyan promised land. Hallelujah. Tadjay ti kunada nga, breastplate of righteousness. Hallelujah. Tandaanan nyo nga, dito'y gospel lang ti confirm ti Holy Ghost. So lang ti confirm na ti signs, wonders, and miracles, power. Ulitak manan ngay basa na gina luma. Mark chapter 16. Iti verse 15 to 17. 15 to 17. I-prove ko lang dito nga jay gospel ti confirm ti Holy Ghost, it is signs and wonders and miracles. So no binilib mo, iti gospel nga you are righteous, i-confirm ti Holy Spirit jay righteousness mo. Ag-effect niya jay biyag mo. So no, you are my righteousness. My righteousness. Kuno ko namin jay, my spirit, soul, and body is righteous. My whole being, my eyes is righteous. Amen. My hands. Amen dihay. Hallelujah. Ma-overcome na sugal. Kayo pa saksaktanan no, na sugal dito tata. Pasalamat ka ba itin bagak? Ma-overcome mo ti adultery, idolatry, ma-overcome mo ti kinaagom, ma-overcome mo ti pasubnod, ma-overcome mo ti sinasadot. Amin lagi dyan. Woo! Wala ta matay nga ro di appetite mo ti sin. Aday appetite ni Jesus ti sin, awan. Because He is righteous. So nga ti power ti righteousness, patayin na di appetite mo, ti worldliness. Okay, sige. Basa. And then He told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Oh, anya ti may preach. Gospel, good news, glad tidings. Okay, amen? Okay. And then, do may preach? Okay, di mang believe, isut masave. So the gospel, isut ti ayan di salvation. So nga iso na di helmet of salvation. So na inawat mo ni Jesus, you are saved. Saved. Your spirit, soul, and body. Naisalakan. Manipod ti basol, kanya penalty ti basol. That salvation is. So nga oray nukit kitam ti sarilim, kas marigan, nga awanan, wano ada sakit na, ipait mo diyay. I am saved. Redeemed. Nasubot ako, naisalakan na, iti basol, ken penalty, ti basol by the blood. By His death, by His resurrection, by His stripes, by His name, by the Holy Ghost. Amin na gajay. Sige, claim mo namin. You are saved. Tabinilib mo jay, gospel of salvation. Dayjay armor. Nga panaka-helmet yung kuma, ti helmet. Salvation. Hallelujah. So dayay, laban. Okay, tuloy. Oh, di mang refuse. Di hanga mang believe ti gospel, di isurat kin basol, no, apay nga handa nga masave. Uray niya relihiyon na dito'y lubong. Uray ni Pope. God is no respecter of person, no mang judge. Iban lagi di bishops.
Yes! Agpaypay so na ibagbagak. No, aming lang, kabutbutang nga ibagak kami. Kabutbutang ta. Sus, adon ti inpandan. Pero kailangan nga ibaga. Amen. Tatayan lang salvation, gospel. So nga oray man sino rin. Oray ni mayor, oray ni presidente. No anay receive, impierno ti bapanana. Ano hitting something? Di mang reject the gospel, hanga masave. Tan reject na din niluto ni Jesus. Yan din niluto ni Jesus, ay grace. The gospel ni Jesus ay nag-work out, ni-reject mo. Who are you? Nga mang reject yung blood na. Who are you nga mang reject? Di pa naka-crucify na. Inbagam nga mas righteous ka kaysa isuna no kasya. But for us, inaccept tayo. Nga nuhangan ay crucify. Han tayo nga isalakan. Jadi pa nang accept. So nang kayo agkas kasaba, accept Jesus, kaya ti pa-accept you. Tanda ka sumungbat nga, inaccept ko na. Hindi palang ubingak. Kanya nangyari nga di inaccept mo. Awan. Born again ka nga roda. Haan! Agasom lang ita. Agungot ka pa'y. Ang kamagam nga born again. Timang accept mo born again. Okay, tuloy. Oh, jay signs. Accompany na, kadwaan na. Dajay mang believe, ijay gospel. Signs, timang accompany. No kanta, guitar, ken keyboard, timang accompany. Pero no gospel, signs and wonders, timang accompany. Okay. So, nabanda nga rod. Tanabilin da. Tayo after the cross. Idi dadalin ngumato ni Jesus. Bilbilin na isudan. Hindi preach. Ti gospel. So kada dyan bagbagak. Ti hanga kinamo ti gospel. Awan ti right nang apa nag-preach. Dalang iawan ti tatao. So dapat handa nga pa nag-preach. Sige handa nga mo ti gospel. Tadi na ibaga, go ye into all the world and preach what? Gospel. Idinuhan mo nga mo, ang kamapapan. Sali ka lang ididalan. Ha? Naturodak nga may bagbagay dyan. Tapos siya kaya may preach sa kangko amo ti gospel. Kumkonforme, sinasalawas ako ko dyan. Isungat at na, warning kon. Dapat hanga pa nagpipreach, hanga nga mo ti gospel. Okay na. So, hindi na ba na nag-preach? Verse 20. Lapsan tayo nila duma. Paano verse 20 nga lagos? Nabanda. Natin preach na. Gospel. Ano natin nangyari? He confirmed the word with signs. In confirm ni Apo Diyos, si preaching da, ti signs and wonders, ti gospel, ti maikon-confirm. Iso no bilibam nga you are righteous, i confirm the Holy Spirit ay. No bilibam the prosperity, i the gospel, confirm the Holy Ghost. No bilibam the healing, i confirm the Holy Ghost. No bilibam the blood, i confirm the Holy Ghost. No bilibam the resurrection, i confirm the Holy Ghost. I-confirm namin dyan. So nga ibabad nyo. Di sarili nyo yung gospel. I-marinate nyo.
Sarili yun dyan. Amen. So nga, sacrifice yun na duma trabaho yun. Day kabubuya yun ti TV. Bawasan yun. Kakakapi. Bawas. Tapno magkaroon ka di time with Jesus. Dati fasting. Ang kung conforme man ang interpretation man ang demonyo ijay. Amen. Okay. Next. 1 Thessalonians 1:5. Ituloy ko kumadya armor, pero kaya't ni Lord ngagsipak dito baling ko basit dito Kaya't nang iparang nga di gospel di confirm na ti signs and wonders. So nga denggan nyo, they about healing, blessing, forgiveness, righteousness, holiness. Amin na gante, confirm ni Lord. Thessalonians 1:5. Because not only with words, but also with power. The Holy Spirit gave you full assurance that what we said was true. And you know of our concern for you from the way we lived when we were with you. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost. Woo! Titunay nga pa na kay preach si gospel, halang a word. Adaan the power. Ken Holy Ghost nga go work. Ije gospel ti ayan na. So nga din nakitak na to, gintrisado ak pa'y unay. Iso ti meditation ko every day. You are my righteousness. You are my blessing. Nagbalik ka na pang law, tapos bumaknangak. So ti kinabaknang mo, kinabaknang tangaluwa. Ta nagbalinak nga joint ears. Kariso amin nga sanikwam. Tanay anakak met iti Diyos nga amam. At nakipag-jusak. In the Spirit, nakipag-jusak kinitatang ko. Kini Jesus. So I have power. Have the Holy Ghost. Woo! So nga i-confirm the gospel. Awan lang sot di the gospel. Yung baga na nga you are healed, you are healed. Stand on that word. Yung baga na nga you are blessed, you are blessed. Ang kayo nga atras si Jay. I-meditate yun. Gana nga sumagapsap ka na kayo. I-marinate yun na sarili yun. Bayan nyo, masaturate kayo dyan. Oh my Lord. Hebrews 2 verse 4. Sika di meditate kayo meditate. Malamdaman, sumamay man dito lang mo. So, sunuha nga sin mamay, dito lang ko na gito Nag-give up ako na. Makaibaga kon, kayo, iridi jay, lungon ko jay, kurakan. Pero, praise the Lord. Kabut-butang nga ibaga, awan ti amum, ti word of God. Kasi ti confession mo. Pero, you are my life. You are my health. I have health. I have power, have the anointing, have the Holy Ghost of health, the God of health. I'm still alive in Christ. Death has no power over me. That's the confession. Because that's the gospel. And then by the Holy Spirit nga confirm these signs and wonders. Maramdaman man, confess. Nagsapa, confess.
Ang adagos nga de kapi, tikiwan mo, confess. O rabahaya. Bayam nga gayunar, ita nga bagi. Sacrifice, dabarako. Okay. Hebrews 2 verse 4. Dengag kayo. Also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to His own will. Okay. Basahan nyo na ito, the gospel. Tin-confirm na. Amen. Erugiyo, verse 1. Hallelujah. Woo! The salvation tayo, the gospel of our salvation. Rabahaya. So, no, minsan tumat sa baliti ko. Agpaiso, no, minsan kasla agpaiso na gidya. Oh Lord, amumat. Nabayagak nga born again. Tay terak nga nabayag. So nga, kita amat negosyo. Kaslamayat. Pero hanga na ito, ikon-confirm na. Ikon-confirm na your faith is the gospel. So naman minsan oray baga ka nga bagay dyan. Amumat na bayagak nga makigimgimong. Oray nagtutudo kat payungak. Tadjayatag singsingir. Dahil di madi, tagsingsingir. Nung ni Jesus nga tagsingirkin ka. Anati malmaldit na lita. Kay singsingir. Pulos. So nga mapan kay DJ Cross, the message of His death and resurrection. A moment nga namatiak, I accept what you have done for me. You became poor, that through your poverty, I might become rich. So I'm rich now. Amen. Natawid ko ti aming nga sanikwa ni Amak. I am rich now. Amen. I am now millionaire. Natawid ko nagidahay, dolyar, piso. Natawid ko amin nagitoy, babayan can call Lord Jesus. Babayan ti kinabanglaw mo nga ng bayad ti kinabanglaw ko. So ngayon regalong kanyak ti kinabaknang. Akas mo lang di righteousness ko. Yan. Babad mo yung sarili mo dyan. Hingga nang agmulmulagat ka nga kukwam di kukwa na. Sa itirumangayin, tono, nakaabot mo ti kasi pamati, mas dao kang. Pati dyan negosyo mailid. Iso nga oray manuti, instruction ko dito nung kanyo magawgawat ti pamati, awan na ta. Uray bagabak, naglakat, di bumaknang. No blessing ni Lord, ti agwork. No, minsan oray, bagak ni Jai, rumwar ka na talita. Palalo ni Pastor, naglaka ka no ti bumaknang. Di binmaknang kuman. No, i-compare ko ba, biyag ko, hindi nang rugyak nga namating tatakot, nabakbak na tataat. Uray pati material things. Yung kayat ko ti spiritual kinabaknang. Amen. Yung kasi pa iti aramidak. Hallelujah. Apa adayan narigat kini Lord. The blessing of the Lord, it make it rich. Hana nga inayon, iti painful toil. So kung kayo bagbagak, naglaka. Kita nyo lagi, wakmak nang, da Abraham, naglaka. Da Jacob, da Isaac, naglaka. Kita nyo, ni Abraham, idadalan, binmaknangan. Napandiayan ni Abimelech. Baka nakabsat na ni Sarah. Tanapintas ni Sarah, baka agawin da, patayin da iso na. So may met no kabsat ko tatalagamot nga kabsat na, kung na da. So may met nga ibaga kabsat na, handa ka patayin. Kapukin ka, isave da kuna ni Abraham. So no, di narami da
Nag-ungat ni Apo Diyos, tagistay asawaan da ni Sarah. Oh. Kaya nangyari, sublida ni Sarah kini Abraham. Inikanda pa iti adunga kinabaknang, naglaka. Kisade ka man, kita mo niya, naglaka pa nagbaknang ni Abraham. Ay po. So nga naadalak na diyan, apay naglalaka na ito eh. Amen. Naglaka man nun, kinihom. Ure na pukaw, hindi kwa, hindi na isubli na jay, mamindwa, kinabaknang na, naglaka man nun. Tabi na yadan de gagayom ng conformity in council da. Ay apo. Di naglaka. So no ni Lord timang pabak ng naglaka. Ngamno si katimang babak ng sarilim, narigat, kaslakan nuwang. Nga maipakota, aglingit ka sa kamangan. Kunana. Amen. Mawawatan nyo. Okay now. So nga i-instruct ko dito eh. Tiki-tiki di unbeliever ti makakasap. Wano nagitiha nga mag-church. Inbagak nga kayo gumatang titurod. Ta, kuwaan nyo itidanum. Ta sayo i-announce. Nga dapat digdigusan nga cold water. It refreshes your soul. Not your body only, but your soul. O gaasam. Madamdama, adun tayo pa nagdigos. Agbayad da. Kita nyo mang mangyari dita. Hindi kayo improve jay torturod, da kalagay jay kargardin nga hanpay nga maka-attract. Da kayo kumatikas jay. Apay nga nagrigat na ito yung kakalua. Kunak-kunak nga eh. So nga, umumay nung minsan nga, siyak samat di. Uurayan da nga mangi-start. Kas-kasya lang de danum ijay. Ada dya Amerikano nga naman nagdigos, pinicture mon. Advertise. Ay po, madamdama, adan. Tada dya nga, blessing of the Lord. It make it rich. So nga confirm ni Lord, the gospel. So nga ibabad yung gamin. Gana nga masaturate kayo dyan. Gana nga isuti a grain ija mind nyo. Nga dalusana jay human reasoning or understanding. Okay, ituloy ko to pero i-end tayo man jay. 1 Corinthians chapter 2 verse 4 to 5. Kurang ada ito na series na ito. Sige. And my speech and my preaching were not like persuasive words of human wisdom. Kita nyo nga human wisdom. So ngay bagabagak, very dangerous ti preacher nga human wisdom ti usarena. Kasi nga i-confirm ni Lord. Sige, tuloy. Dayta, titunay. Titunay nga mangi-preach, ada ti confirmation or demonstration ti Holy Spirit. Okay, tuloy. That your faith should not be in the wisdom of men. Oh, tapno di faith you, saan nga maipundasyon ti wisdom of men? But, okay. Anya nga power of God, the gospel. Amen. Kita nyo na may anak yan ni Brother Baldo, hindi agsapa. So, basta gartar kulak na tati, baptisa, madda. Kita madan, nga gar-arulok ng umay. Siguro, haangan naman minsang sa nga pulo, nga nag-attempt na ito. Kaslapay maumakan, nga isunang nga kanawin tanda. Pero sige man, no niya aramidan ni Lord. Di agsapa, giant nga naka-receive. Natumba pa yan nga awan mangililihans. Agkutin na day ngiwat na agtangs. You see?
Tayong confirm ti Holy Ghost. Kaya man niya day inaramin na, namati akmet, inawat ka kung kunana ka no. In my, tana i-confirm day inawat na. No, isungay mo ti ibagayo, inawat ko mo ti blessing. Inawat ko ti kinarang ay. Ayan na, ti kastak, nga mangi-apply ditoy. Mamatiak, nga nabindasyon na nakatao dito'y lubong. Tayo confirm na, tayo pakita na king ka. Iyag na the revelation, no ada binilib mo. Amen. Nagbid-meditate ka. Iyag na dagijay nga revelation. Iso nga siyak do ba, no, meditate ko na ito yung church, na ito yung ministry, nagado, ti reveal ni Apo Diyos nga mensahe, ikastak dito yung ministry, katinto na i-work out tayo in a simple way, kat nagdakkel dar aramidan ni Lord. That's the confirmation of His power. So nga kasjay ka na kayo. God is waiting for you. Minsan, urayin nyo ti Diyos, ngamda kayo gam ti maururay. Nga mangibabad sarili yo, ijay gospel. Ta i-confirm na kada kayo, kas in sa una. Hallelujah! Okay, tuloy ko to. Tumakder tayo. Hallelujah! Thank you, Lord. Harabahaya. Undarabahaya. Shakalababahande. Oh, Father, in Jesus' name, bisinam na kami ti som. Tulungan na kami ang mga iti timing, iti meditation, iti prayer, panagdangag, iti gospel. Tulungan na kami, Father God, because we believe nga ito nga gospel iso ti tunay nga si bibiyag nga word nga i-confirm mo ti signs, wonders, and miracles. Father, kailangan mi nga ito'y kat ag-work, ag-manifest, iti biyag mi. So nga tulungan, dagito'y nga nag-receive, tapno di kasta, kat umay kadakwada, iti panang bili, iti ito'y nga song, kat agbalin nga faith, dagita true revelation. So tulungan so na may sacrifice, kani dapat na i-sacrifice, pakita mo, Father, tapno di kasta, kaya't may simpa, nga may simpa di biyagda. I believe, nga nagito'y nga saom, kaya't saan nga agsublikan ka, nga han nga aramidan, han na fulfillan, tinakaibaunana. Na ibaon ti saom kada kami, nga mang bless, mang parangay, mang improve, iti biyag mi. So, we believe nga nagistan kami ditoy ket i-confirm mo ti signs, wonders, and miracles. So, salamat ti kinarangay, salamat ti righteousness, salamat ti blessing, salamat ti salvation, salamat iti ayat, salamat iti compassion. Amin na gito'y na-receive me in Christ. We believe nga dan ka na kami na gito. I-confirm mo by the power of your Spirit in Jesus' name. Amen. Amen.